ole dan kan hriat tok lo wanga kan hriat miat lo dan bo chiat te le dan kan hriat lo wanga mi thu hnuai om pal mai te thil lo om taka nia chu mai baka ko thian dan hriat lo wanga dan bo chiat hi ngai dam mai atum thrin si lo wangin voin nia chuan dan thenkhat te kan ron phau lang don ani pakhatna section 95 of CPC kin chan thatak om lawa ilaka civil thu boi thelu ani in chu thu boi awanga man emo bungra hren sak emo ito kani chuan chu tianga ichunga thu boi thelu tu chu poisa choi tir turin ko ta iking the ani he dan hnuai a hian cheng si nga thlengin choi tir thei an ni panina section 67 67A le 67B of IT Act 2000 hur herna lam hoi thuziak video thalak le dangte midang hmu le hriat atana chiaremo thon dar hi kumthum thleng zel tan le chengnoi nga thleng choi tira rem thei an ni a khe serious dano zirin kum nga thleng zel tan le chengnoi som thleng choi tira rem thei an ni bok pathumna section 204 BNS mi vau theina na police anga insoya wabiak hi atlem bera tharuk thleng zel tan le atam lama kumthum thleng zel tan tira rem thei poi khoina ani palina section 95 BNS naupang foi bora poi khoi tir tum tu chu pakhatna naupangin poi a khoi man lo poin atlem bera kumthum thleng atam lama kumsom thleng zel tan tir thei ani panina naupangin poi a khoi man ani chuan a fui por tu chu poi khoi tu wanga ngai turani pangana section 31 BNS ril ruchia pulo le an thana tur zawk ani baisaya thu thin thong tak hril tu chu a thu hrila chuan a thu hril lo chiat pui pal zawk lo boni se hrem thei ani lo doctorin adam lo hnena i thin a chhevek to zu in le mazak ber i thi pui tawang ti in a hrila chu thu chuan a thon em awangin dam lo chu abo ral tamaya doctor chu hrem thei ani lo parukna section 26 BNS ti sual pal chuan an nat zual pha emo a thi pa hial thei ti hriat lok vek nima se atana thatur jok ani mewa wanga arem tina lak nuwa achunga thil ti tu chu alo thi pui emo nat zual pha jok le si ani po in hrem thei ani lo pasarina section 23 BNS adu lo chu emo a hriat lo laia hrai rui tok tuin chutianga a rui laia poi a khoin a poi khoi chu enge ani po hrelo khop le thil poi emo dan phal lo ani ti hrelo khopa rul rufim pulo chunga ti ani chuan hrem thei ani lo mani thlit ngei du thala han rui pui zet nuwa kalo rui em wang ani ti le dai ero rui vieu mala hrem thei ini tho pariatna section 20 BNS naupang kumsari hnuailamin dan mita poi an khoi ve thei lo naupang kumsari hnuailam chuan khovel mihring zong zong hi min volume vek poni se hrem thei ani lo pakuana section 19 BNS poilian thamjok thleng tur ven nana poi khoi tum naril ru thalo pulawa thil ti chu hrem thei ani lo somna section 18 BNS ti pal emo che chual pal wang liau lewa midang ti nat afim khurlo wang ni hau lawa dan phal thil ati na konga midang ti pal tu chu hrem thei ani lo som pakhatna Mizoram Urban Areas Rent Control Act 1974 in lo nei tu ten a hnuaya mi wangte khuan in lo tu hno chhodil na kota an the lut thei pakhatna thlen om te ta na hnok sak le nin om khopa in lo tu a khosakin panina in lo nei tu in lo siam that adu emo an chung komem bar lu atana amamo in pathumna in lo tu phalna lawa in lo tu in a in lo midang alwa chhon tirin palina in lo tu in lo man apek thei lowin Mizoram Urban Areas Rent Control Act 1974 in lo nei tu in lo tu te hi no chhuwa dilna eviction suit kota a thelu zet le chumi atanga ko thupek manglo chuan an not chuak thiang lo kidnap omzia section 137 BNS kidnap ti hi India hian chini in athena pakhatna kidnapping from India tu po an du lo chung emo an mani en kol tu te hriat lo phal na tel lawa India ram po na hruai chuwa
panina kidnapping from lawful guardianship naupang kumtling lo an nu le pa emo chungte palna tel lova an nu le pa emo chungte kuta tanga roi chua hremna mi kidnap tu chu kumsari thleng zel tan le poisa choitira hrem thei ani section 272 of BNS natna hlau om in kai chon thei veiti in hrecunga midang ta na him lo le hlau om tura khosak chu kumhni thleng zel tan le poisa choitira hrem thei ani